قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Huwas amban kapamuji si alin Allah subhanahu wa ta'ala, duka panalawat si junjungan ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiya ni isab kitabi magkasuwa si kuhap-kuhap ininen magpaeseb, pinaeseb, palihalan, syara, manara dialem agama Islam hasupaya bang niya ala ipangandaakan tahinang WTB dukbang niya ala ipamigisan hasupaya kahalian WTB ang baniyen may pangtinai sa agama Islam. Iye mawdu' ko si kuhap-kuhap ininen inalenan al-firaq. Al-firaq, iyan ay pagsapi. Sa ato o si ito, dumain kemon, iyan ay ginisan pagsapi. Iyan ay pagsapi si antara maglawlaki bini. In pagsapiin kalimat am si antara paglawlaki bini. Inalenan si bahasa Arab al-firaq. Niya pagsapi, atawanin al-firaq. Labayan nin labayan khulu' pagtulak klasa. Niya labayan pagsapi si antara maglawlaki bini pasalan timan atau labayan nin timan. Niya ginisan pagsapi si antara maglawlaki bini inalenan dhihar. Niya si antara pagsapi si maglawlaki bini sila bayan li'an. Niya magsapi si antara maglawlaki bini sila bayan ila. Niya si antara atau si maglawlaki bini silabayan atau magsapi si antara maglawlaki bini silabayan fasakh us iliin niya amban ini athar bakkas ni tiap-tiap dambua amban iin ini hinapusan ini al-idda duk hadana duk suqut an-nafaqah iya insong binisaratin insyaallah subhanahu wa ta'ala bang taqol si mainturu sarun bang itu asal tinalitis o mesiye anuhin samit teggel itu namalan in mawdu' to so magwanin ngeddo aja kita amban ini mamura-muralay dahu. Pagge mawdu' ito subi binalik-balik. Importante manamalan si mi'aah mula-mulanin taga-anda duk taga-ella. Demikian importante manamalan si mi'syara. Yan ang maghahukom si antara maglawlaki bini si lahat. Duk antag-antag na binaybayan bang upama niya kapatut ne nara si antara bangsane suway katauhan ne yene ginisan sin firaq ininen. Duk labi-labi kahitkahan aman magjato si pasalan pa inti at talaq. Si pasalan, ini at talaq.
Ang banilien, tagnaante, sa ako ay pinain kulay, mean dumain ito ang asal initinalitis manamalan sa ilabay hadya. Tagnaante si iyan al-khulu'. Khulu'in pagtulaklasa. Iyan ang pagtulaklasa. Hatinin, firaku zawji, sinapean wa in ellalay, wa in dendelay painte, in ellanen, bi'iwadin, bi'alfadhin maksusa. Sabab, ine panape indende si ellanelay, niya pangurong ni iwad, at inin ganti. Inin ganti ilay, amban may amwal. Pangarta, duk inine, sa suku makajari hininang, duk pangurong, manjari hinang mahar, manjari lusab hinang, ine, pangungsud dendele sa amian si mian ellane, bang upama, al-khulu'. Hatinin magtulakla sa iye. Amban may muta'allaqat, atawan ng arkanul khulu', si kaisaanin, az-zawj, lella, sabihin niya alo lella. Atinin, sa ingay sa pagtulaklasa rin, di banggani alane. Dambu'a man rukun. Syarat nin, subay kanianin mumayiz. Subay makapinig in lalay, dumain dialem painte kabus, atawa dumain niyalay gaybuba, atinen dialem hospital, us gape katigumuhan, gape ni akal ne, duk sa di bilain banien, at least subay kanianin mumayiz. Demikyan nin, ya'tiluhu, subay taakal ne, duk katauhan ne, iyan in tulaklasalay, iyan in khul'alay. Si kadue, ang manrukun az-zawja. Iyan dende, anda sinlalay. Anda sinlalay. Bang upama indendehin, magtulaklasay si ellane, siniya sababan syar'i, jaiz, makajari si iye. Dumain pa in, iyan saukat, betadte, taga-arta-arta ang indendehin. Situlakan pa in sa amyaan. Atawa ini usuman sumian, kabayaan ni, nulaklasahan in ellanilay, siga niya sababan, sinara o agama Islam, na ang sininin amban iene kinabunsihan wa isyara agama Islam, kinabunsihan wa isyara agama Islam betadte ko meeden de sime tulakan hangkan bisarate ininin pigeni apa maghapen bang na situlakan indendehin niya ni tausa-ahusahane. Ubos in lalahin mag-agad pa inti silahat. Pagtek kamole nga hugan elani. Us inala ay may sabab, mahuto kay kahan amban iyan ay may sabab, pagi ini atakasua, si may lahat pa inti paluhan niya. Amban takasua magbay mata, amban takasua si may iyan via messenger atau pagtawag sa iliin nanaan si iyan amban mehinang kinabunsihan na isyara agama Islam di makajar si den de maghinang-hinang pa inte sa ili iyan si kaniya iye us pag-ialan nga niya us bahasa hinang ni sa ili sumagawa ng dumain ala itlaqi. Dumain pa inte, wa ikinemon ilangkum. Pag iniya rusab, iyan taga problema aman may ibang sa kalilahan.
Gita ko lay pinainan. Painte si lahat, inang nen. Mamilang hadya. Obos. Maganda-anda hadya. Betad te may paungsud nen me iyan trabahuan andanen. Iyan may palanggungan si agama Islam ampan kinabonsihan no asyara agama Islam. Nahangkan nep si dehelo ang paniliin si kaulella kao ka masulan magtrabahuhin. Kao ka masulan suwi mapatulakin. Suwi mangusahahin indendehin si luma iye. Ngipat anak. Ngipat arta ano bang ni arta ano si luma. Sa iliin. Dumain din di pa inte na magtrabahuhin. Sumaguan bang upama lumando ni. Dukni udhur lalali betad de saki ataw ini sa amiyaan. Bukan niya pangamay-ngamayan. Sa asal-asal nin gated makajar indendehin. Paluwas. Amban yan na lahat ni ngalabayan si Alen Tulakan. Ngalabayan pa inte yan 85 atau 82 kilometers siga ni amahram ni. Sa si lumando ni sa ilien gay pa inte yan basta-basta miyan parkala. Itong baniyal palanggungan sa agama Islam pa inte zawja iyan taga kapatut mga hugin. Dende. Sa abang lalay inte. Ine sabsiyahin. Song lu taabot ta insyaallah subhanahu wa ta'ala. Payamante ko. Painte ba kasi na zawj lillahin? Ella. Ubus anda. Iya dapo. Painte anulay. Sikatalon al-iwad. Subay niya. Iyene mian arta. Binettad. Yustahabbu. Alla ya'khudha akthar min al-mahar. Sinunnat silella gay makajari yung ngeddo pa ka aman maharnin. Betad te magmahar ilimem po ngibo. Gay yung ngeddo may 200,000. Ataw na may 200,000. Subay, sabi, sa ilien, bang upama, yan betad te tagakapatut indendehin. Miki ngahug. Sinabab pa int aman inilalay. Sinabab aman inilalay. Bang upama, ganiya kapatut ni, kaukaw niya aman may binetta do isyara, supaya leg gamay karindihanin, nasa dili isap pa iniliyan. Al-iwad, subay niya arta binettad, pangurong yan inilalay. Gay palangkew, amban ini mahar nilay, iyan mas nabi awla, pariyawa hadya, piye-piye ni, basta niya arta tabettad. Kaya man ni bayuan makajari inong suran, pahinang mahar, makajari rusab sa amian hinang, iyan ganti indendelay al-khulu, painte sa amian. Kaya ito sabot si hadith, imra'atu Thabit ibn Qais, radiyallahu ta'ala anha. As-sigah, in sigah, lapal sin khulu. Lafal sin khulu. Bang upama, in lapal nintu si ituin, bang iye ngalapal sin khul'tu talak pa anunin pa timanante keo sa mian lien tulak lasa pagi makaurong pa indendehin tujuhiye pangarta naan si ininin inalenan iya talak bain bisan bahu katimanan ni minted de bang painte iyan ilapalan nin talakante keo ubus niat khulu naan si ininin talak bain hatinin talak bainin gay makajari ne si yene lelale malik ne sadya ine guna arta pangurung iye himbang painte garunia yene value anulay kahalanlay hatinen ganiya painte ine kapatut dendehin tu si ituen sumagwanen ine kapatut
dendehin naan sinin gay makajari binalik bisan pa inte timan minted de bang si alen khulo atin si alen tulaklasa kaugsuran wa dendehin in arta inlallalay katamiru talakbainin insyaallah subhanahu wa ta'ala masiru mian tasalasay iyan talakbain iye pagbanghe po en talak raj'i bang talak minted de minduero sumian balik lelahin andanen si dialeman idda iye ga niya makatanggalang ga niya makabara iye hatinan andane pe iye dugay makajari indendere ala dug pinatahala ang manluma ellanelay makajari magpangaringari si ellanelay sabab nen dialeman andane pe amban may kamali si may waktu te po ito bang magtiman hadya minted de si dialeman idda pe iyo na pagtuy dug pinutos na indendehin atawa iyo ne inlalahin sa iluhuran no ene andane pe yen ina maghapen la siyan dialem andane pe nahangkan to sito en hati te yen pangajian syara ini ne palanggungan sa agama Islam mula-mulanin pa inte ko net sabut lay me syara yen si lahat te mian basilan pag asal andang inurungan in authority mian muslimin kaniya syariah law uslamod pa inte ini aman fiqhul usra nasubay niya kataos in syara'in si yan na parkala ininin dumaan na diyang hukum yan ang manakal-akal sa iyan ang palanggungan sa agama Islam banglapal talak iye niya iwad ne niya ganti in arta ini na bayon arta pag ittifakan wede khulu iye sumagwa nin talakbain alenin hatinan la si gay makajari balik ne si waktu ilien bisan pedilem iddah sa makajari iye maganda kaya rupa inte pang iye sinisina pa inte ba maganda sa dili ang ban iya bang iya kinabayan alhamdulillah pag ga niya pa inte yan kapatut na naan sininin iyan inanan may an khulu'in sila pal talak si kaduyanin bigayri lafz talak bigayri lafz talak si dumain lapal talak sa niyat ng niyat talak. Ino pamanin. Sapeante ne keo. Atawanan sapeante ne keo. Atawanan sa amian hugan hugaw ini te bang simelela anuhin. Pag ngalapal inlalahin sa iyan bigayri lafz talak sa biniyat talak niat ng timan du ilian naan sinin talakbain masi kwe eru dehen lulay hatinan gay makajari balik ni si dalaman iddah walbang iya maganda pabalik kompleto surut ng dukrukunnen kompleto surut ng dukrukunnen bang iya kinabayaan ilian damikyan nen bang upama isab si dumain lapal talak, dumain niya talak, hatinen asal anuhin inin tulak lasahin iyan mian khulu'in naan si ininen inalinan faskh, pagsapi. Uwe hangkan magbidda iliin, paskh talak, ina pagbiddaan nin. Bang talak lay, bang talak lay, tabis sarane atawanen tapangabtang ne si andane lay us kaurungan iarta bang upama taan dawa ni pabalik duwe sa bale iyan na talak takengkem nen duwe sa talak takengkem pig asalin tamantel luhet duwe sa ubus bang pasakh bang tatuhot wa ni asal iyan in pasakh ininen hatinan dumain iyan niya talak duk dumain lapal talak kuya na pa inni mian tahala ni kayo atawanin baya-baya no nasa ni alay arta pangurong iye inyat nilay niyat mian tabriya khulu' naan si ininin alenen pasakh bang upama taanda ni pabalik indendelay gaahalin si iye niya petelu intalak painte sukunen. Iya iri ang pagbidaan nen.
Pag binista si alentallak bang painte sa amyaan inlapal ng talak bisan kanianen niya iyene arta pangurong weden delay. Bang upama isab pag si alentallak papi kita si metasfir al-a'dad bang pabalik pa inti haptag na bang upama indendehin pagkas taga-ella us taga-anak pa intiruk elanin us makapagtiman pagpuas idda makapag-ella sa dili ga taanda ga pa inti tabalik ko elanilay pagpuas bila yang ban iyan na ilin tinimanan o elanin atawanin mati in elanin pagpuas idda na isab taanda na isab balik ko bakas iyan elanin tagnain inenaan sininin binista pa iyan talak tagnaalay atawanin gaay bang sipokaha hanabila binista inalenan naan sininin hadmut talak sabang sa dili ang bansiye gana alhasil initong balik kamantello lagi bang sipokaha hanabila duwe sa ilien duwe sa iya ilien ang ban iyene mian si kaisa firak ina pagsapi si alen ko alen khulo atawanen tulaklasa importante ang kalpinandak sa enok tahati tabi pag mekene tinafsil sinesine magsayid pa magsubject in fiqhi mula-mula nin naan sinasasubay ni mufassal iye